na nditathiete muno ndukireke riu mboe rutha formally kirasmi ndemurie ni mwanjetikiria ngatungate kuria mbere ni mwanjetikiria itura ria Kirinyaga ni mukunyitirira ni mukubeana mundu uria ungirugamirira baria ndingirarugamirire ari othe marugamite me thiini wa Azimio na ni Kibiru na Kagai ni ciana citu tugucira kinyumba tumenye no kuthi mbere tondu wona twathi turi ithuothe njugire itare ndundu no twitikirie mbebo ingirire o bau ni twanyitanira ari othe marugamite iturua ngurani ni ciana citu kakwe mundu wa kundu kungi urugamite Kirinyaga kwoguo tugucoka kinyumba tumenye kuringana na uria wendi wa andu ubana te wendi witu atongoria no we mbere ore ongi ni twanyitanira na candidates mutigetigire ndeto eo guti mundu ugacirirwa atebo ni guturikanire ora nyumba yekaga atia iciraga bau ni twarikia kwoguo mutikamakiona mungigwa bena andu eri kana athatu marugamite giti kimwe ino ni nyumba ni mubiriga na ciama ni nyumba ni twanyitanira kwoguo twi kindu giki tunyitanire ciama iria ciothe ithiini wa Azimio na ni ciama 25 no guku na makiria no guku Kirinyaga kwina Jubilee kwina na Kenya ni wona na ODM weku ona kanuiroku na kwina ciama ingi itiganite ciama icu ciothe mundu wothe urabota kurugama kuuga Azimio acu ni andu itu tukenderua guoya na tugetikira ino Kirinyaga bebe ndi kuratuikaga ati ndungiuga Azimio kana gwete ritwa Raila ndirouga atiriri na riu ni candidates riu ndirera tenyue ni ameba mundu uthiaga mbere ya andu akaga kuga clearly ati kura cia bari eguru ni cia baba na mama ni urebetiria na ni uratubitiria tiga kugucia guoya tiga kwenderua guoya wendekie rugamaga ukearia ta mukristiano tondu wakorwa ndurearia wega aya andu nimo magakurega mugi uyu ndumukanagia andu ndeto andu ni mendaga mundu urarugama akabota kwiaria ni twanyitanira na mutigage ati gwitigira ati no ugirirwe wugirirwe ndo kugirirwa na makire utangikirwara ni kugirirwa kugirirwa ni gwa kwenderwa guoya kwoguo ingira icagine na tonginya mundu akuigwe rita ria mbere nindo ugire wira uyu ni wa kubanda ukathii ukabanda rucio ugeitiriria mai oke ukaremera kwageria tuthi na mbere nginya riria binda ria guketha rigeka atia na mundu akethaga kuringana no rimire irio icu ciaku na fertilizer no twikiraga riguo uyu wa siasa ni umureciria no ubande uthi no kaketha one wira wa gutinda ugicokereria ona gwe kundu ugakoraga ati itina merogeka atia ugacokereria ni ndoka kumwira twibe binya riu ni kabinda gaitu ga Kirinya mangai no twitikirie gitikithie Nyeri bandu ba guikara Kirinyaga no twitikirie kithie Nyeri ugai ni twarega gitigioka Kirinyaga ni guturenda na gitini kia Martha mena baba Martha na baba undu ucio ni mwega ni tukunyitirira Martha na kiama kia Azimio ni njui kwina rivalry kana itagwa sibling rivalry ya na Kenya na Jubilee lakini sisi wote ni watu wa Azimio sisi wote ni watu wa Azimio kwa guo guthie ni atiriri Azimio ndio yenye serikali si ndio hiyo na tunaomba Martha na wale wengine na mheshimiwa Uhuru Kenyatta tusiende sana wakati hii maneno haraka si ndio hiyo ili tujue candidate wa governor hapa Kirinyaga ni nani na tunaendelea vipi si ndio hiyo sisi wote tuongee rugamo kwe bandu bakinyire ndimwire mheshimiwa Martha ni njamba kwe bandu bakinyire KANU igituthenia akiro ndekwaria mucemanio moyo okite Kirinyaga
akinjira wa Kang'ara ni tugukira tuthie ngimuria atia onani ni gwika ati ndona ta tungika ati na ndiro kadu yera go kadu mo ndona iya kiona ta itheru Mheshimiwa Martha uyu na ngundi agika atia tamubure ikarubi no die datata ngona ende gukundio bwagi kade atia die datata giambiria kuireitha nake Mheshimiwa Matheba nie ndomeira murango wa thutha ndanda thiira mbere iyo ti njamba kweli mutina njamba ba mukithi guikia kweli mweri kenda mweri wa kanana ni mugetigira Mheshimiwa Martha ni akugitira ekugitira Kirinyaga agitire Mount Kenya na agitire Kenya tondu ndungimwira eke u atekwenda koguo nie ni ndarumagiriro